This land is rich with history. History dating back hundreds of years, back to New Zealand's pre-European times. Then known by the Māori name Te Papa Nui, meaning large flat area, bird square or bird snarer seat, this land was once thick with indigenous kahikatea tawa forests and was home to many native birds whose echoes could be heard from miles away. This is Jubilee Bush, one of only 2 remnants of that forest which stands proud in the heart of Hamilton, right on the doorstep of Claudlands. It is this history and unique sense of place that was drawn upon when designing the architecture of Claudlands. Renowned as a valuable native bird hunting ground for Ngāti Wairere and other related hapu, Te Papa Nui was once filled with large flocks of birds, mainly native wood pigeons, which are also known as kuku or kereru. Bird snarers would hunt here, using a range of methods including nets, snares and tau, long spears that were used to jab birds perched or nesting in the treetops. This history is reflected in the exterior facade of Claudlands, with strong structural columns reminiscent of the unique, thick, straight indigenous trees of Te Papa Nui. Thinner upright poles, dubbed dancing spears, recall the form and movement of the tau as they were used to hunt throughout the forest canopy. The large sunshades on the main facade represent kukutaruhe, or pigeon flight, the way in which the native pigeons would migrate from bush to bush in huge flocks. The colours are drawn from the plumage of the kuku, with smaller strips of accent colours on the window film reflecting the flashes of colour distinctive to other native birds. The blue of kokako, the red of kaka, the orange of teke, the bright yellow of hiki. Lines in the paving and interior floor treatments represent Te Papa Nui's traditional hunting trails, which were marked throughout the forest to lead Māori to important hunting spots. Stained and layered concrete panels reflect the underlying geology of the land, with their colours drawn from traditional earth-based ochre pigments used by ancient Māori for body adornment to denote tapu or sacredness. Inside, the striking tiled wall in the conference centre foyer is based on a traditional kahuhuruhuru or feathered cloak. This was the most highly prized garment made for chiefs and people of rank, or gifted to important visitors. Today, the conference centre is our highly prized kahuhuruhuru, with this wall offering a warm welcome to our visitors. Flooring patterns throughout the space are based on a carpet of leaves, which Māori would use to dress the forest floor during special occasions. Acoustic panels within the main conference room reflect the pattern of traditional woven baskets, or kite. This pattern also celebrates the weaving together of people, something our venue encourages today, with the many business events and public events taking place here. Upstairs, the unique ceiling design of the upper concourse reflects birds' nests, cradled in the treetops. These stories of Te Papa Nui are important to us. These are the stories that have shaped our design.
Tēnei au he pia, tēnei au he tāura, tēnei au he tauira. Ka tāmawa ki a tā whakenuia, he mā piki ake kake ake ki te toia ngārangi, ki te puawānanga, ki te aranui, ki te tuari, ki te whaiao, ki te ao mārama, turuturu o whiti whakamaua kia tīna. Tīna. Haum e hui e. Ai ki e. E te iwi, e te motu. Ana. Kua taupura ngātu tātou ki te whakamutunga o tēnei o ngā kaupapa nui whakaharahara o tātou. Ko ia rā ko te whakataitai ārohe o Tainui Waka mo ngā kapa teina 2024. Me huri a hau ki aku hoa. Ana, ko hoki mai tēnei ki Wainganui a tātou me te atāhua. Me te huhua hoki o ngā kapa kua tū. Rua te kau mātahi, ngā kapa kura tuatahi kua tū. Warurau whā te kau. Ngā tamariki Māori i tūwai ki runga i te papa neke i tēnei rangi. O tira i te rātu, ina nahi. E iwa ngā kapa i tū ina nahi. I whakatū whera tō tātou kaupapa e kia nei ko tēnei whakataitai o tātou. Kia ora. Tuatahi, ko pū tiki tiki ki Kirikiriroa. Ko te whare kurua o te kaukauaro o Pātetere kapa teina, he kapa hāpai. Te kapa whakatupuranga o te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Te whare kura o Kirikiriroa. Te kura o Waharoa. Te ara rewa. Te whare kura o rākau mangamanga. Te kapa haka o te kura kaupapa Māori o te hiringa. Rātau ko te whare kura o Maniapoto i eke ki te papa ahurewa ina nahi rā. Ai, ka tika me tāhuri atu tātou ki tēnei dangi. Te puawaitanga ki Mairoa, te kura kaupapa Māori o tōku māpihi Mauria, te kura o Ngāti Haua, te whare kura o te Rauaroha, tūpono Kapa Haka, te mana o te Awamutu, o Nukutara ki Kirikiriroa, te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson, te whare kura o te kaukauroa o Pātetere kura Wainga, te kura o Roto Ngāhere, te kura takawainga o Marawātia, Roto Ngāhere whakangāhau. E mihi atu nei kia koutou katoa ki ngā rōpū katoa i eke ki runga i te papa whakataitai i tēnei tau, i tēnei mutunga wiki. Te ātāhua, te ihi, te wehi, te wana i puta, i ngā kapa katoa, i ngā whakāturanga katoa. Te ātāhua hoki. Ai, ka tika me mihi anō kia koutou i ngā pautuara o tēnā kapa, o tēnā kapa, nā koutou anō i whakatō i tētihi kākano ki roti a rātou, nā rātou anō hei kawe i o koutou uta kia puawai tia ai, o koutou wawata, o koutou moimoi a, tōna tikanga. Kia tūmaia, kia tūrangatira ai ki runga i te papa neke te atāmira o ngā atāmira, ko ia rā ko tātou o Tainui Waka ni. Mea nā te kōrero hara te kumara e kōrero ki tōnā ka reka, heo iano. E kōrero ana te kumara mo tōna reka. Ana. Wow. Kia koe, hea pia te painga nunui o tēnei whakataitai kia koe, o tēnei kaupapa kia koe. Wow, tuatahi ake, ko te ki te i o koutou whānau, ei? Ana. Kua roa rawa te wāu e tūtaki e ti o enei whanaunga oku. It's like last time I seen them was probably at an AGM at my marae. Then mea rā ake kua taimai rātou ki tēnei o ngā kaupapa. Rima tau ki mua. Ko koira pia te tihi atu āhuatanga papairawa kia hau hoki. Me te tautoko manuka o te hunga pakeke i tēnei o ngā kaupapa. I te mea, te nuinga he mātua, te nuinga he whanaunga rānei, e kite i o rātou tamariki, rātou i rāmutu, ko eke, i eke ki te papa ahurewa o te kapa haka i tēnei kaupapa nei. Ne? E tehi o ngā mātua, kei konei tonu. Kia ora. Kua whai wāhi ki tēnei whakāturanga te pō tukutaonga, te wā tukutaona o tēnei kaupapa, kei i pōhehea, kei roto rā i te hauora hub, engari kāre kau. Ne? Ko te hub noi ho. He wāhi, he tūru. Engari, man kia tika me mihi anō ki ngā kaimahi, ngā kaimahi, ngā volunteers hoki o te whare hako o Tainui Waka, me kore ake ko koutou, tēnā pia ka tino taka tēnei kaupapa nui whakaharahara o tātou. Nā koutou anō i āta whakatikatiki a tātou, ngā mātua mā, ngā whānau mā. O tira hei
Tuku mihi mai o nā te mea e kore rau atu e tihi e taia ai te mahi o koutou mahi. There's just the way you guys present yourself and the way you guys stand out for us e Tainui Waka. So tēnā koutou te whare haka o Tainui Waka, and you guys beautiful shirts over there. Mō te kaupapa te take. Ai, he te kore taku otu. netanga, ai. Ka re rātou he whiwhi moni, he whiwhi mana ke. Ne? Ko mana tēnei kaupapa i a koutou. Ki te kore koutou, ko whai wāhi, whai wāhi ki tēnei kaupapa, kāre tēnei kaupapa. E re pai hai, ki roto i nei rā e rua, kua hipa a kene. E ki ana te kōrero, ka pai ki mua, ka pai ki muri. Ai. Ka tāhuri atu tātou ki o tātou sponsors i tēnei wā, mei kore ake ko koutou, kia whiwhi o koutou moni, ka kore tēnei kaupapa nui whakaharahara e tai ai te puawai. Ana, ki te hunga pūtea taunaki o te kaupapa nei a H3 e mihi ana ki a koutou. Te ngākau Akiwa Charitable Trust, tēnā koutou. Ngā reo irirangi o Tainui Waka, anei mātou. Te hunga kei muri i te kāmera, tēnā tātou katoa. Nā koutou tēnei kaupapa i whakapāpā ho atu ana ki te marenga. No reira, e te iwi, ka tāhuri atu tātou ki te papa neke i tēnei wā. Arere, mihi ana ki a H3, me te ngākau Akiwa, pakipaki atu ki ngā kai tautoko i tēnei kaupapa. Kei te mihi hoki ki ngā kai whiriwhiri, e tika ana te kōrero i a rātou te mahi nui, nā reira, e mihi ana ki a koutou kai whiriwhiri mā. Pakipaki atu ki ngā kai whiriwhiri e hoa mā. Akāti, mua i tā tātou koke, ki te wātuku tāngane, he karanga tēnei ki te pāhine, ki te boss o te whare haka o Tainui, ki a kōka hani huata, māna etahi kōrero e tuku ki a tātou. Hara pia i te boss ko te ngare ke. Hui anō, e rere taku manu ki runga i te rua koiui o te mano o te tapu, ki runga i a taupiri kua, kai taku ari ki tūhaitia, moi mai rā oki atu rā. Ko kōrua, ko te toa whakamutunga o ngā tō tūmatauinga o te rua te kaumāwaru. Hoia tērā e takoto ana ki runga o hine mutu i tēnei wā, kei reira hoki a Tainui Waka e whakakanohi nei a tātou katoa. Nō reira e te pāpā o te rua te kaumāwaru, e te pāpā o tūhaurangi i rongo mai pāpā, Ngāti Whakau e Ngāti Kahungunu. Moi mai rā e te pāpā. Tau ārai a te pō, tītoko ko te ao mārama, tēnei te arake o tō tātou ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō, pōtatau te wherowhero te tuawaru. Tēnei anō te mihi ki aia hoki e whakakanohi nei i a tātou ki mua i te karauara. Nō reira, kei te kāhui ariki, rire hau, pai mārire. Hoki mai ki a tātou, kei te mana whenua koutou e tiaki nei te mauri o te papa nui, kei te whakakanohitanga o Ngāti Wairere, e te kuini o Hukanui Marae, ki a koe te whaia heki i te rangi, ko koe tērā i ngā wā katoa e noho nei ki te pupuri i te mauri o Wairere. Nō reira, nei rā te aroha, ki a koe kōrua ko matua Ted, e noho e pupuru nei te pai o Wairere, tēnei rā te mihi kia kōrua, kia māma te haere o ngā mahi mo a tātou tamariki. Ka pēnei te kōrero, e hara taku toa i te toa taki tahi, engari taku toa he toa taki tini ki te kore he ringa, ki te kore he wai. Ka whara te kaupapa e, tūtira mai te whare. Nō reire, mihi ana ki ngā ringa me ngā waiwai o tā tātou kaupapa. Koutou i roto i ngā tau, koutou whai kiri māku mātō, koutou reanga, koutou e noho tonu nei, me te tākoha mai a koutou tamariki, a koutou mokopuna ki te kaupapa, hei ringa hei waiwai, koutou katoa i noho ki muri, toti, koutou ko tō tima, ki te kore e nei,
E hara mai nei ki te āwhine i te kaupapa ka kore pai, pēnei te pai o te tū o te kaupapa. Nō reira, koutou anō ngā ringaringa me ngā waiwai o te kaupapa, tēnei anō te mihi nui o te whare hako o Tainui, kia koutou katoa. Huri ake, ki te tira hau te hara mai nei, kia koutou ngā kaiwhiriwhiri, kai whakawā, tēnei anō te mihi nui o tō koutou hoa, o tō koutou whaia, o te whare hako o Tainui, nā tō koutou whakai mai, kia noho mai, ki te manaaki, ki te tiaki, i te tū a tātou tamariki, a tātou uri. Kia hoki mai anō hei tē rātou. Nō reira ko te tūmanaku i pai ngā kōrero i tukuna ki ngā kura. Hui anō koutou katoa i hara mai, tēnei anō te mihi kia koutou, kia ku tamariki i whakahaere i te atamira, aha koe i tō muri te taimai o tēnei whai o kōrua, paumia, ata whai, e kore mutu te mihi kia koutou. Nā koutou katoa, ngā tamariki ngā uri, te whakatīnanatanga o ngā moemoi a o koutou tūpuna, neira te mihi o te whare hako o Tainui, i te pai o a koutou mahi tēnei rā, ina nahi hoki. Nō reire e te iwi, koera te wāhanga ki au, tēnei te whare hako o Tainui, e ara mai nei, e mihi atu nei kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka pai, e tautoko ana i ngā mihi. Ok, straight to it te whānau. Wāhanga tuatahi ne, ki ana ko te Participation Awards, ne? Nā reira, ka karangatia te ingoa o te kapa, ka hara mai ngā kaitata ki mua, ki te tiki i te tiwhikete, ka tai ka hoki ki ngā tūru. Hai, e maramana? Ka pai, ka pai. Te kapa tuatahi o tā tātou whakatātai, tēnā whakanuia, pūtiki ki Kirikiriroa. Te kapa tuarua, te whare kura o te kaokaoroa o Pātetere, kapa teina. Te kapa tuatoru, te kapa whakatupuranga o te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Te kapa tuawha, te whare kura o Kirikiriroa. Kapa tuarima, ko te kura o Waharoa. Te ahua nei kāre iko nei. Te kapa tua ono, te ara rewa. Te whare kura o rākau manga. Te kapa haka o te kura kaupapa Māori o te hiringa. Te whare kura o Maniapoto. Te puāwaitanga ki Mairoa. Te kura kaupapa Māori o tōku māpihi Maurea. Te kura o Ngāti Haua. Te whare kura o te Rau Aroha.
Tūpono Kapa Haka. Te mana o te awa mutu. O nukutara ki Kirikiriroa. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Te whare kura o te kaukauroa o Pātetere Kura Waenga. Te kura o Roto Ngāhere. Te kura taka waenga o Marawātea. Te kapa whakamutunga ko Roto Ngāhere whakangahau. Rua te kaumātahi katoa ngā tīma i tū e te whānau, koe nei te whakataetai. Nui rau atu! Whakanui a ngā kapa. Ka pai. Kia tahuria ke tātou ki te whakarongo ki etahi kōrero. He karanga tēnei ki te boss o ngā kaiwhiriwhiri ki a Greg Koia. Māna etahi kōrero, hei tuku. Ka tira, kia ora tātou. Haatarei te mea ka roa wēnei kōrero i nara ke kora ki te kaupapa. Hoi anōra, me mihi ka tika kia koutou tamariki mā, kia koutou katoa, i te rawa i te pai o ngā mahi. E mārama ana te kite, e hika mā, ko te taumata o te ngā mahi haka i roto i tō tātou nei rohe, ko eke ki taumata ke atu. Nā reira i uaua ai te mahi, te wāhi ki ngā kaiwhakawā, he uaua hokira. Nā reira ki te mehemea, he maharawa ngā e-calls i te rangi nei hoama, he tohu tērā o te tino pai o ngā mahi a ngā tamariki. Koe rā te takunga, hoi anōra. Koina noho ngā kōrero a te ohu kaiwhakawā i tēnei tau. Kia kātonu e hikama ki te mau ki te tū, te tū Māori. Kia kātonu rā ki te pupuri, te mana me te mauri o ngā taonga tuku iho o tātou mātua tīpuna. No reira, kāre kumea ake ngā kōrero, kāre ko atu, kāre ko mai. Tēnei te mihi a ngā kaiwhakawā kia koutou katoa, huri noi tō tātou whare, tēnā koutou huri huri rā, tēnā rā tātou katoa. Kina whakaorama, paramatanga e te atua, i tō mato riri, a mawai hono i te pō, i te whare, ka hui ariki.
judge them. Ho mai anō te pakipaki e te whānau. Tēnā koutou katoa, kei ngā mātāwaka,
Ko whai wāhi mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā me ngā rā kua taha. Ko rongo kōrero mātou, atu e te whitu mano tangata kua au mai ki roto ki ngā kuaha i tēnei rā me ina nahi hoki ho mai te piki paki ki tēnā. Rua te kau mātahi, ngā kura tuatahi i tū ki runga i tēnei papatū waiwai. Warurau whātekau te maha o ngā tātou, tamariki ngā tātou mokopuna, kua tū ki runga i tēnei papatū waiwai, ho mai kua te piki paki. Kua rongo, kua kite, i te ātāhuatanga, ahine te rehia tāne rore, me a tātou e tirangatira. E te whānau, ka pika tātou ki roto ki tēnei wāne, the moment we've all been waiting for. I mua e tērā. Hora, tātere. Tōia, Tainui. Pereri, tōia! Tapoto ki te! Mawai ato! Rua te kau mātahi ngā rōpū kapa haka e ono ka tuku atu ki ngā whakataitai āmotu, ko ai ka hua, ko ai ka tohu. I te mutunga iho, ka mohi o ai tātou, ko te iwi Māori te toa. Ho mai te paki ki tērā. Ho mai te paki ki tērā. Ka pai te whānau. Now, this is how it's going to go. Ka pai? Ka pātai atu me ki pēnei au. Third and second placings will stay seated. Only the first place will come on and be presented. Ka pai? He whakamaumaharatanga tēnei kia koutou tamariki mā, ka pai? Ka pai. Non-aggregate awards. Ka pai te whānau. Titonga hau. Originality. Third place. Me noho tonu ki tō tūri, ka pai? Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. First place equal. Haere mai tū, ne? Te wharekura o te kaokaorua o Pātetere, kura wainga. Te pua waitanga ki Mairoa. Tēnā kua te Waimari e Collins, haere mai kua ki te tukuinga nei taonga. Me mihi kātika ki ana nāia mahuta, nāna tēnei taonga I tuku. Anō, first place equal. Te wharekura o te kaokaorua o Pātetere, kura wainga, te pua waitanga ki Mairoa. Haramai. Haramai, Bob. Okay, got to roll here. We also have the beautiful, the lovely, the super mama, Erica Sinclair me tana tira tana rōpu, who have been taking whakahua for all of our tamariki. 840 whakahua whānau. Ho mai te paki kia Erica Sinclair me tana whānau. Haere ki te whai ana whārangi ki ringa I te pukamata me te pai āhua. Beautiful, tāhua. Okay, next up e te whānau. Kākahu. Kahu mako rāmeka. Haere mai koa, kia tuku I ngā first place toko whā. E whā ngā rōpū kapa haka e te whānau mo te taha ki ngā kākahu. Only for, ka pai, te wharekura o te kaokaorua o Pātetere. Te wharekura o te Rauwaroha. Te wharekura o Rākaumanga. Te wharekura o Kirikiriroa. Hara mai tamariki mā. Hara mai. First equal. Kākahu. Te wharekura o te kaokaorua o Pātetere. There are 4 first place for kākahu. Te wharekura o te kaokaorua o Pātetere, haere mai. Te wharekura o te Rauwaroha, hara mai. Te wharekura o Rākaumanga, hara mai. Te wharekura o Kirikiriroa, hara mai. Aia, that's how we're going to do it. Beautiful. Ka pai, te tiru kia Auntie Erica.
Nā tāhua. Non-aggregate, mai maharei te whānau. Waiata tira! Ka kotahi tātou in memory of Kes and Joan Bedley. Third and second place, please stay seated, ne? Third place, te wharekura o te Raiwaroha. Second place, te wharekura o Rākau Mangamanga. Tēnā kua Mahia Green, haere mai. Haere mai Mahia Green. He will be presenting the first place for Waiata Tira this afternoon. Tuatahi, mo te Waiata Tira, donated by Waikato Raupatu Lands Trust, ko ai atu, te wharekura o Kirikiriroa. Ka pai. Kai tātaki tama. Third place. Stay seated, ne? Te kura o Ngāti Haua. Second place, kai tātaki tama. Te wharekura o Rākau Manga. Could I please ask both stowers to get up and present the first place for kai tātaki tama? Both stowers. Ko te kai tātaki tama, ko whakawhiwhia ki te tūranga tuatahi. Mai te kura, kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Rawe koe. Kai tātaki kōtiro. Stay seated koa. Third place. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Now we have two first place. Ka pai? He pātai tēnei kia koe Naomi Hereweni Hauia. Tēnā kua hara mai ki runga lei. Huh? Ka pai, first place, kai tātaki kōtiro. Hara mai te kapa haka o te kura kaupapa Māori o te hiringa. Haere hoki mai, te wharekura o te Rauaroha. Mene mene moa te Erika, ka pai. Pukana. Ho mai anō te pakipaki e te iwi, koe rā te mutunga mō ngā non-aggregates. Ka tahuria ki tātou ki ngā aggregates I nei. Whakaeke. We have 3 rōpu kapa haka,
that have taken out first place. I runga ngē rā kōrero, nau mai, haere mai, kua ngāria Walker, māue tuku i te taonga mo te whakaeke. Just explain how the aggregate works. Have you talked about that these marks will go to? Oh, yeah. Oh, yep. I've just had a reminder, te whānau. These marks will contribute to who will be representing us. 6 rōpū kapa at Nationals. Kapa! Everyone say kapa! Pate paki paki. Kapa, first place whakaeke, kōwai atu. Nau mai, haere mai, te whare kura o Kirikiriroa. Te whare kura o rākau manga. Me te whare kura o te kākārua o Pātetere. It's all good if we pull these equal ones out a bit faster. Oh, yeah, do you want to go? Oh, yeah. Ātāhua. Tēnā koe, tēnā koutou. Wā te kraua, mō te atea. Stay seated koa, 2 second placings here. O mai te paki paki. Te whare kura o rākau manga. Me te whare kura o te kākārua o Pātetere kura wanga. Paula Bronson, e tū koe e tā. E tā. Wā te kraua mō te atea. First place. No mai, haere mai. Also donated by Waikato Primary School Māori Performing Arts. First place. Wā te kraua mō te atea I tēnei tau te whare kura o te Rauaroha. Ka pai tēnā koutou. Wai ataringa e te whānau. Let's go right into it. Third place, te whare kura o Kirikiriroa. Second place, te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Tamahata, he te parata tēnā kua hara mai kia tuku I te taonga. He mai aroha 150th Raupatu Commemorations trophy donated by te tirahaka o Mairoa. Te rōpū kapa tuatahi mo te waiataringa. E te iwi ho mai te paki paki te whare kura o rākau manga. Mai te paki paki e te iwi. Kia tahuri atu tātou ki te taha mo te poi. 2 second placings. Please stay seated. Ka pai. Te whare kura o rākau manga me te whare kura o te kākārua o Pātetere kura wanga. First place, haere mai kua Roy Matapānapa. This trophy was donated by Waikato Raupatu Lands Trust, tēnā koutou. Tuatahi, mo te poi. E te iwi, haruru mai te whare kura o Kirikiriroa. Ka pai. Mo te taha ki te haka. 2 third place,
E te iwi haruru mai te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere kura wainga, me te ara rewa rewa. Second place, te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Haere mai kua Hemi Walker. Hemi, ai, mai re tuku I tēnei taonga kua e tā. Trophy donated by Taiohi Puarea Ropu. O te haka. Tēnei te taurua manorua te kaumā whā. Te whare kura o Kirikiriroa! Ka pai bad. Whakawātea. In memory of Dave Manihira. E ruanga second placings. Te whare kura o rākau manga, te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Malei nā huaki. No mai haere mai kua. Mau e tuku I tēnei o ngā taonga. O te taha ki te whakawātea, trophy anō donated by Waka Kura Tuatahi Trust. Kei whiauhu. Ka pai? Ka pai te whānau. Tuatahi. O te whakawātea. Te wharekura o Kirikiriroa! Te reo. Te tangi o te reo in memory of Rangitaiki Tupaia. Third place. Stay seated koa. O te taha ki te reo. Te wharekura o te kaokaoroa o pā te tere kura wainga. First place equal. Haere mai koa, kei te parata, te mahara nui mikaere. This trophy was donated by Waka Kura Tuatahi Trust, tēnā koutou. First place equal. Te wharekura o rākau manga. Te wharekura o Kirikiriroa. Ko tāki tērā wā. Overalls I te whānau, mai te paki. Ko mōkau ki runga, ko tāmaki ki raro, ko mga toa ki wanga nui, ko pare hauraki, ko pare waikato, ko te kaokaoroa o pā te tere ki te nehe nui. Rua tekau mātahi ngā ropu kapa haka I tū, warirau whātekau te maha o ngā tātou tamariki iti rangatira I tū, e te whānau e ono ngā ropu kapa haka, ka tuku atu ki ngā whakataetai, hei whakakanohi I a tātou o Tainui Waka homai te pēki paki. Could I please ask the executive of te mana kuratahi, ko e atu, ko Lucy te moana, mana e tuku ai ngā taonga I tēnei ahi pō. And while she is walking up there, e kore mutu ngā mihi kia koutou kei ngā ringa hāpai, ngā sponsors, ko H3, ko te ngākau, kiwa hoki tērā, me ngā reo irirangi o Tainui Waka. Ko Tainui Live tērā, ko ngā iwi FM tērā, ko Raukawa Vibes tērā, tēnā rawa atu koutou katoa. Tātou katoa, mena kua koe whai wāhi mai, ki tēnei rā, ina nahi hoki, tēnā koutou,
Tēnā koutou katoa. Here we go. 6th place. Haruru mai te whare te whānau. Nuku o waiwai, nuku o waiwai. Here we go, here we go. Te ro, pū Kapa Haka Tuatahi. Ka whakakanohi te waka o Tainui. Ko te kura o ngā tuhaua! Yep. Yep, noho mai ki konei. Ka pai ngā tihaua. In 5th place overall, te wharekura o te Rauaroha! 4th place overall. Haruru mai te whare. Haruru mai te whare. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson! Third place overall. Te wharekura o te Kōkōroa Pātetere. Second place overall. Te wharekura, actually, haruru mai te wharekoa, haruru mai o waiwai. Te wharekura o rākau manga! E te iwi tiro mai. Tiro mai ki ngā tātou tamariki. Ko tai ki tērā wā. First place overall. E te iwi haruru mai te whare. First place overall. Te wharekura o Kirikiriroa! Ho mai anō te pakipaki e te iwi, mō ngā rōpū Kapa Haka katoa, rua tekau mātahi i tū. Warurau whātakau te maho ngā tātou tamariki i tū. Hinei, ngā rōpū Kapa Haka ka whakakanohi a tātou ki ngā whakataetai a motu. E kore mutu ngā mihi kia koutou kia tātou katoa. Ka pai tamariki mā. Rawi. Ka pai e te whānau, e tū. E tū i te whānau, e tū! Whamuri tēnei waiata. Ka tuku i ngā karakia ki te manawa ki waho. Ka pai? Ka pai. Tētai wata. I tima tā tātou tamariki ki tēnei wata, nā reira ka whakamutu ki tēnei wata.
I ngā boka kiri e kia kaha. E aha ke i taku Hoki mai, ka tahi rā kia mutu, te wātukutanga ki tēnei whakataetai nui e ki ana te whakataetai Kapa Haka, Kura Tuatahi o Tainui Waka. E hia nei ngā rōpu ka whakakanohi i a Tainui Waka ki ngā āmotu hei te rātau. E ono, rua tukau mātahi ngā kapa, kua tū ki runga, ana. Nō reira, e te iwi e te motu, anei i ngā kanohi mo tātua Tainui Waka. 6th place, Ngāti Haua. 5th place, te whare kura o te rau aroha. 4th place, te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. 3rd place, te whare kura o te kaukauroa o Pāta Tere. 2nd place, te whare kura o Rākau Mangamanga. And without a doubt, 1st place, te whare kura o Kirikiriroa. Ara ko ngā rōpū ka whakakanohi i a Tainui Waka ki ngā ārohe hei te tau e tū mai nei. Anei māua e mihi atu nei kia koutou katoa ko whai wāhi mai ki tēnei pāpā hotanga te iwi kua whai mai ki konei ki Globox Arena te papa nui. Ki ngā tamariki katoa ko eke ki runga i te papa hurewa o haka i tēnei kaupapa nunuirawa. Nei rā mātou e mihi atu nei kia koutou. Ai, ka tika me mihi anō kia koutou e ngā kapa katoa i tūrangatira i tū maia ai nārunga no i te papa neke i tēnei wā tonu. I did not hear them do karakia, so mā tātou he karakia, kātahi, kua tutuki. Ka karakia tātou. Hikitia, te ronga mai whiti o tēnei wānanga o tēnei huihuinga, tukua ki aia, tukua ki a oi. Ko rangi nui e tui honei, ko papatua nuku e takato ake nei. Turuturu o whiti whaka maua kia tīna. Haumi e hui e. Tāiki e. Amihi mai o haki a koutou. Katoa! He oranga wairua, he oranga ngākau, he oranga Kapa Haka. Kapa Haka. This land is rich with history. History dating back hundreds of years, back to New Zealand's pre-European times. Then known by the Māori name Te Papa Nui, meaning large flat area, bird square or bird snare seat. This land was once thick with indigenous kahikatea tawa forests and was home to many native birds whose echoes could be heard from miles away. This is Jubilee Bush, one of only 2 remnants of that forest, which stands proud in the heart of Hamilton, right on the doorstep of Claudlands. It is this history and unique sense of place that was drawn upon when designing the architecture of Claudlands.
Renowned as a valuable native bird hunting ground for Ngāti Wairere and other related hapu, Te Papa Nui was once filled with large flocks of birds, mainly native wood pigeons, which are also known as kuku or kereru. Bird snarers would hunt here, using a range of methods including nets, snares and tau, long spears that were used to jab birds perched or nesting in the treetops. This history is reflected in the exterior facade of Claudlands, with strong structural columns reminiscent of the unique, thick, straight indigenous trees of Te Papa Nui. Thinner upright poles, dubbed dancing spears, recall the form and movement of the tau as they were used to hunt throughout the forest canopy. The large sunshades on the main facade represent kukutaruhe, or pigeon flight, the way in which the native pigeons would migrate from bush to bush in huge flocks. The colours are drawn from the plumage of the cuckoo, with smaller strips of accent colours on the window film reflecting the flashes of colour distinctive to other native birds. The blue of kokako, the red of kaka, the orange of teke, the bright yellow of hiki. Lines in the paving and interior floor treatments represent the Papa Nui's traditional hunting trails, which were marked throughout the forest to lead Māori to important hunting spots. Stained and layered concrete panels reflect the underlying geology of the land, with their colours drawn from traditional earth-based ochre pigments used by ancient Māori for body adornment to denote tapu or sacredness. Inside, the striking tiled wall in the conference centre foyer is based on a traditional kahuhuruhuru or feathered cloak. This was the most highly prized garment made for chiefs and people of rank, or gifted to important visitors. Today, the conference centre is our highly prized kahuhuruhuru, with this wall offering a warm welcome to our visitors. Flooring patterns throughout the space are based on a carpet of leaves, which Māori would use to dress the forest floor during special occasions. Acoustic panels within the main conference room reflect the pattern of traditional woven baskets, or kite. This pattern also celebrates the weaving together of people, something our venue encourages today, with the many business events and public events taking place here. Upstairs, the unique ceiling design of the upper concourse reflects birds' nests, cradled in the treetops. These stories of Te Papa Nui are important to us. These are the stories that have shaped our design. Toia Tainui tapotu ki te moana, mā wai e tō, māku e tō. E mihi nui ana kia koutou katoa kei ngā ringa hāpai, ko ai atu ko H3, te ngā kaua kiwa Charitable Trust, me ngā reo irirangi o Tainui whānui. Ko ai atu ko Tainui Live, Mania Poto FM, Raukawa Vibes, rātou ko ngā iwi FM. E tū I te tūata ne rore, haka I te haka tā ne rore. Kapa haka.